Heoi, he karanga tēnei ki ngā uri o te arawa, kei o tautahi e noho ana. Hei tā Roger Pikia, kai takawainga mo te pūmautanga o te arawa. Me waia atu ngā uri o te arawa ki tēnei nama waia, me he mea kei te kimi āwhina rātou. Here is part of reconnaissance really to assess the needs of our te arawa whānui that are here in Ōtautahi, assess the level of stress that they're placed under at the moment, and to find our most vulnerable families and offer an extraction package to get them home. So basically we're here to get our people. Kei reira I tēnei wā, wētahi o mātou, e whakarite nei I ēnei āhuatanga I a ngaitahu me Waikato Tainui. Mēnā, kai te hia, ngā kuia, ngā kroua, ngā mātua me ngā pēpi, ki te hoki mai ki te kāinga I konei, nā mā mātou hei awhi I a rātou, mā mātou hei whakautu te reretanga mō rātou ki te hoki mai ki te wā kāinga. Kei te tūwhera ngā marae maha o te arawa, hei taumata o ki okinga mō ngā whānau, kua rutua e te tupuna nei e ruau moko.